Assalomu alaykum do'stoni aziz, xush omading ba kanali Bazar. Imroz yakta uchastkay furushi дар шаҳри Москва, Раменский районда 5 сотиқ ина раҳ, истолба, об ҳамаш омадагӣ 5 сотиқай. Раҳиш ҳаст. Документ 100% документиш ҳаст. Договор мекунӣ, номер дар экран занг зада харидорӣ кунед. Ҳама документашо метиҳем. Ина раҳ. Салому алайкум aka-ukalar. Сатқуллуқ Москвада Раменскийда bitta uchastka bor 5 sotиқ. Narxi 600,000 rubl. Yana savdosi bor. Barodaru narxish 600,000 rubl. Nomer dar ekran, zang zada xaridor qiling. Dokumentosh 100%. Dokumenti 100% bor. Savdo qilasiz, dokumentni paluchat qilib olasiz. Nomer ekranda, telefon qilib. Sog' salomat bo'ling. Yatay like buzani.